madamami nga ikaskas na tata, dito umuli, dito mapandya biodek. Dati plano mi, from agi-start dito, dito station of the Cruz, ingganan niya mapangkanto niya yan. Agaramid kami ti emergency niya. So nga, susurvey ko, nagigay na pintas nga lugar nga pangipanan. So, lang nga, ang diretso na dyan yun eh. Gamit di, ada dito mapanda pagsarda ka sardangan. Kasta, gat among biyo de kita tagat madamati construction. When development. Madamati improvement na. Ket plano bi nga adanto ada marami tata dito coffee shop na diay. Yes. Tama na papananti tao. Yes. Especially awam tayo ti kwa. Awam tayo kuryente diay. Uso tatanti solar light. Di ka mapatranyak dito diay. Di ba?